IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Apo, anak ng bintas dato'y bigat, itingising init, gaputating. Dato'y pula iti init, Idol Lawrence, kas ekspektaran iti pag-asa. Maka iti April 1, makita ka dato'y pink na pula iti init, kas magiti video. Hintay video a few minutes ago, laing dito hindi pa nang kita, talagang nagpintas dato'y ipaspasin daag na. Tapos at hintay masakbayan. Well, speaking of Holy Week, at nadakamat mo Idol Lawrence, inanunsyon iti Malacanang, iti Ilocos Norte, iti pag Holy Weekan, iti First Family, iti Province iti Ilocos Norte, iti laing rabi ng Ngedco, tagak nakaturog sa rundog itay chopper nga dumagundong, kasi kamong na po natin batong iti airport na wag iti siguro, dan itay advance party, dapat ikutan, ng Presidente iti Province iti Ilocos Norte, yung kaamantay ito, niya tatali iti activities iti Presidente Idol Lawrence, iti panagturong da, iti Province iti Ilocos Norte. So, numaragit mo, na i-announce yung ito nga daw kita half day, ito'y work from home, iti gobyerno, and then dito'y half day na kita awanti pasok sa sawen, awanti sa rektata, in person, ito'y empleyado iti gobyerno. Itatakit tibiyang di Philippine National Police, goodbye, tilawas na nakasaganadan, para pa lang kada ito'y observasyon iti Holy Week, iti Province iti Ilocos Norte, especially kada ito'y biglaan ng anunsyo, iti panagturong iti Presidente, iti First Family, iti Province iti Ilocos Norte, kada ito'y nga Holy Week Idol Lawrence. Kasi mo kita, dumatan dali ito'y kamkaming iti PNP nga nawarwaras, kada ito'y dumatata nga kakalsada, iti bypass road, yan kasamitin iti main road, iti sentro, iti lawag, iti kalman talaga nga pala din nakagagugat nga ang ticket, kada kita'y enforcer, kada kita'y parking, iti kalsada. Numampay na ko, doon na kalsada ay Dolores, siyempre, dalatami, kada kita'y mapan agatang, kada kita'y masabulda, kita-kita'y natiketan, kada kita'y mga vehicles na nagparking, kada kita'y sangsangwanan, establishmento kinda dumapay, isang akit anang oras pa kita sumit iti nakita iti enforcer di kad agbaytot multan iti nagkanti ticket iti luglugan dato uri panahon ngamin Idol Lawrence no ang nakahazard orong di nagpartingam talaga nga ikanda dati citation ticket ipalipit dati windshield iti lugan so nga yung katulad nagbayad and hanggang makabayad ay kita doon do probleman ito pa nag-renewan iti lugan and ito'y violations nga hangang settle manibod na mismo iti abiyang iti City Hall. Idol Dennis, di ka dauray Semana Santa awan ti patawad amakuna dagitoy traffic enforcer. Yung nga ro ti pakasdaw ket crisis naging ti amin na magatgatang minatay ket tigasolen Idol Lawrence. Tapos sa bali pa burden kada kitay kakailan nanikan iti ticket tati concern ijay nakawadudak kalsada basit ti kataray di ba no maka-obstruct kumatiluglugan di ka talaga nga awan tilusot mo nga kasi gumamit nga tikunamon panaman di krisis basit tiluglugan ken Semana Santa ato ko konsiderasyon na ang muling ticket-lintel awan ti maramidan so iti pamilin dagitay agtuturay Idol Lawrence. Di ka uri kas na ti pasamak Idol Dennis akit need mo latan ang papan iti City Hall agbayad ang matikunadan akit siguro di iti traffic enforcer akit kota-kotan sa akit kami deta so nga isutsurutan dapat aya doon sa naman tayo at iti porsyento da kada tay matintiliw ta yung adot nagagat nagtintiliw adto lang sa kaliki previous years administration naman tayo ang talang amuno ka step at so ita the market adality duwa nga tandem nga sila brother ket ag kita kada tay matiketan ngem ang kamat sentro adom dagitay pag naratatlugan nan wrong way pa correct siguro handa matempan no kwa correct ngem taguna tayon sa pasat puma iti pan naka-implementar iti linteg trapiko.
Tatapo iti dati ang kami ti media agraran, iti social media, dati road clearing operations ko na katawang Hamad Batongtong Park. Hindi ko road clearingan, itilawlaw kan ta City Hall, gamit dito parking, 100 patiktikatan Idol Lawrence. Okay? Nekan iti masabay itilawlaw iti dumang kalsada, dahil din dumang kalsada iti portion iti Sandro, Mahamad ng Tiltilil, sila magkita iti Rizal Street, asang ngawanan ti establishment, dahil iti very common tata nga magkita, nga pagtitiluan, dahil iti enforcer, nga adamakilda, hanga siya at itinda pa nagparking Idol Lawrence. So iti agdamakit nakalarton iti PNP, sa intunubigatan na iti may sakala iti pakabisyan, iti PNP, kada iti Sumba, kada iti local tourists, nagturong iti probinsya, kada iti pang-observar iti nanginangal daw, unat iti makungkunang Holy Week Idol Lawrence. So damang kailan manipod iti PNP, Idol, Dennis Alipio, Tatak, IFN. IFM News. Maraming salamat Idol Dennis Gabriel Alipio iti data report.